maana mbele ya wanafunzi kwamba kupata cheti ni kuinuliwa. Unaweza kuwa katika unyumba, hauna harusi, hauna civile, hauna religie, ni shida. Lakini niwaambie kwanza umuhimu wa kukuwa na harusi, ukiwa pia na vibali vya harusi. Kitu ya kwanza ni protection yako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Protection yako mwenyewe na mali zako. Zaidi ninyi wa mama, sababu leo ni siku ya wamama, nilipenda niseme neno kusema kwamba kama uko mama uko katika unyumba haujawahi kupata ndoa, wewe ndio victim. Lakini ungehimiza mume wako kwamba inabidi tulunge, kwa sababu kuna vitu vya mingi ambavyo vinafichwa kama baraka ambavyo mnavipata baada ya kufunga harusi. Mnajua ile wakati haujafunga harusi kuna vitu vya mingi vimefungwa. Ndio maana mara wanaonifuata kwenye mitandao nimesema kijana mnapofunga harusi na hapo kunaanza baraka zenu. Haleluya. Walileta ubishi wengine kuambia wanionyeshe nyumba ya mwenye alijenga nyumba kwa njia sigopaka kihisi ndamupa $20. Kijana mwenye haya hao si apata na mmoja, si ampata. Ni kwamba baraka za Mungu zinafichwa pale. Ni siri ya Mungu kwamba baada ya kufunga harusi Mungu anaanza sasa kufanya vyake na kufungua baraka za miujiza. Kitu ya pili ambayo nimesema, wakati unafunga harusi unaweza kuneglige kukamilisha harusi yako ya religie na civili. Lakini sisi wa kutembea kuna wakati utakuwa bloke, wanasema mka haiko wako, wakati mtafika nje ya Kongo labda au fasi wanasema onesha vitambulisho kuonesha kwamba huyu ni mke wako. Utaonesha kanini? Hata oneshe bage watayua uliuza msoko kuwatembeza. Lakini wakati unakamilisha ndoa yako ya kiserikali na ndoa yako ya religie, utakuwa umeshakishia security yako na security ya mali yako. Nimeona familia moja ilileta shida. Watoto wenye mtu alizaa walienda gundua kwamba mama na baba hawakufanya harusi. Sasa baba alifariki, kisha wakapenda waujishe mali yao, patrimoine yao wapate faida. Lakini mtoto mmoja watatu akasema, mama wewe hauko kwa hivi vitu, tulishavumbula kia haukulungaka, tutatosha mapari zetu ine kisi tulizaliwa, we hauko. Mama anashituka. Mtoto wao kwanza akasema, mama njoo naacha tunafikia hivi vitu, njoo alimechungaka na kutuchunga. Kwa nini unasema hana pari? Mnaona changamoto. Watoto wanaweza kukutosha kupatrimoine yako yenyewe ulitumikia na bwana wako, kwa sababu ulireve, haukutayarisha mekanda mzuri ili unapoulizwa eske ni kweli ulelongaka na hivi vitu ni vyako, unasema barua ndio hii. Haleluya. Ndasema kidogo juu ya wale ambao wanaishi katika unyumba na hawafanye pia civile. Wengine walifanyaka civile za kule Mambingi, Makibirizi zenye na za mama kae ministre au makae Kasuku. Hawana ataka papia kapata hapa kaalama ya kusema onesha civile yako. Sie tulipofika hapa Goma tukaona nishie njo tuko na ya vile tulihianile. Tulienda kwa burugumestre huyu mwenye alikufa, wanamuita James. Alitubariki. Tulipewa vyeti vya ndoa sasa kweli kweli. Kule yawezekana washa vilunguza muhile hibiro ya zamani. Wamama kule wanaanza hechoma, vinapote. Leo tuko na certificate za mariage kwa sababu tulijitahidi kusema ni kweli, tukaulizwa preve iko wapi? Utaita mbingi nani mwenye atashuhudia kwamba walipita kubaraka ya au kule Makibirizi. Tulienda kule na wachungaji wengi walienda, hata wa Msambani na wengine wengi. Tulifanya tena pale kwa burugumestre ndoa za civile za kweli zenye ziko na mapicha na zenye ziko na mwandiko ya serikali. Haleluya. Hivi kwa mwisho nasema kwamba usione kama ni mzaa. Wakati muda ingali ya kufanya kitu kifanye. Kwa sababu kuna wakati utakitafuta utakikosa.
Kuna wale ambao hawahangaike na barua zao za ubatizo. Anapopata mchumba njoo anaenda tafuta. Kumbe alishaitupa kule Mabunyatenge kule. Sasa anaanza regrete. Barua yangu ya ubatizo. Mtafuta wengi tulibatizwa kanabo. Unawakosa. Utawakosaka. Unawakosa, unaita la parei. Na mwisho utashindwa kupata mariage yako juu ya kucheza na vyeti vyako vya kanisa. Hivi nataka kusema kwa mwisho, tukuye tuandikishe. Hatutaita ndoa mara 3, deja tuko mwezi ya mwisho. Tunaanza ita tali moja au mara 2. Mbona tutaita ndoa na vitu vitapita bia. Tutakula mangombe, tutaikala musale, tutakunywa, tutacheza. Vraiment Mungu atusaidie na Mungu awabariki. Asante. Amina.